Esipho le notice engikunike yona kule viki eliphelile ayikuthinti ayikakuthusi ukuthi ushintshe indlela zakho uyiphathe kahle. Phela ngime fastereni ngikubukile nje niyosa lapho umeme nabangani bakho. Umngani wakho lo wehwanqa umude uthathe neparking kaLerado. Hayi Sipho bengisakukhuza ngento yenze roomini lakho. Ngakutshela ngathi le message engikufakela yona ithathe njenge notice ukuthi uqala ufuna enye indawo. Manje ke soqala omunye umkhuba engingawazi. Ngoba manje ngibona 2 yeimoto la Jardini zipake ema parking spaces abanye abantu. Wena ke uyazaza unamoto vele wathi mawuchasha la wathi ngehlisa imali ozayibhadala ngenyanga ngoba ngeke usebenzise ama parking lot. Mara manje lento soyenzayo no, le dry area lengiyo manje ngayakhela abantu abahlala la Jardini, ngayakhela ukuthi uma ni stressed, ngayakhela ukuthi uma nifuna kwazana nima tenants nibaqashi bami nihambe niye lapha kule Bryce stand nose inyama nazane, hayi ukuthi nilande abantu bangaphandle lapha bazokosa lana babangumsindo. Yizwa nje buka lo yajayiva, buka mkhuze ngoba manje sosime ku stop nonsense uzangicabanisa nabo makhelwane. Msuse mtshele ukuthi angasimi ngeyitop nonsense. Usima ngomthangala wakamakhelwane. Nakazelanga loko la ngisho uzelela ama-Vors nama-Russian lo athengisayo. Ngiyacabanga bolile ngingakubabizile ukuthi nizobraya lapho. No, mina akusi ukuthi ngikhulunyiswa ukuthi bengifuna ungumeme nami ngifuna icatha noma kanjani. Mina ngiye-afford inyama. Kodwa lento osoyenza manje ukuthi ulande lonke lelokishi lizobraya la kulama room ami. No. Sipho, cala ufuna enye indawo yokuhlala. Ngimi udladla uma-stand wakho ngoba ngiyabona phela i-profile picture nama-status akho angiwaboni. Shoot wena ungiblockile ukuthi ngingaboni ma-status, ungihidile. Angiboni ma-status, angiboni malokhanja akho la i-profile pic yakho la. Qeda nibuthela amabhodlela otshwala obushibhile lapho bese nicede lokosa. Futhi kube kuyangami kube nithela amanzi lapha emlilweni ucishe lo mlilo nihambe niyokosa engcenye ngoba lana nibangela ma-tenants ami umsindo. Phela abanye abantu abacashe lana Sipho abafani nani bayafunda ama-student bafundela ama-test, nina niyajiva nibanga umsindo nisima ngeyitop nonsense zabo makhelwane. Hayi ukuthi siyalwa ni enforce umthetho ku lease agreement.